ngasi phonggiba tongan tongan manipuri sifong singdigi amasum thokhiba thawdo wathok singdigi maruoiba I pausing khongwa charaga manipur top channel gi mekedi ma'am da thamjige hanbada ngasi goiba state sigi covid-19 update ma'am da thamjige government of manipur covid-19 kamal control room nigi thadorakpa press release number 436 ngasi tang mari tha taru ing singani ga kunga mathoi ngasi numidang waram gi pung mga phokki oiba update da haukiba pung kunga mari asida manipur amiyoi satret ka maudraga mathoi general population nigi apun boina covid-19 positive oikre hairiba miyoi satret ka maudraga mathui esi samri ga taret amana nupani sahum ga marfu ga mari amana nupini masu makhoi singsi Imphal East tagi sam ga humfu ga taret Imphal West tagi sani ga humdraga mathoi Thawbal dagi marfu ga mari Bisnupur dagi nifu ga mapan Kaksing dagi yangkhai ga nithoi Ukhul dagi ahom Chusampur dagi marfu ga mapan Sandel dagi kun ga humdoi Senapati dagi mapan Tamenglong dagi ahom Tengnopal dagi taruk Kangpokpi dagi kun ga mari Kamjong dagi taruk None dagi mari amasum Jaribam dagi amane sohari aduga haujing makhoi ga lokhat pham tokpa section tharang khudibak lokhat kre sohari aduga haukiba pung kun ga mari asida state level COVID-19 death audit committee na COVID-19 na duna miyoi taraga mari laikhidre haina report taragli hariba miyoi singsi Imphal West dagi miyoi ahum Imphal East dagi miyoi nipan Bisnupur dagi ama Thawbal dagi ama amasum Kangpokpi dagi amani aduga makhoi singsi hairib hospital singsta mathangsin laikhidabani Rims ta taruk Janims ta ahum Sija hospital ahum amasum Ras Medicity da anini zohari aduga hairiba miyoi taraga mari esi tharaga apun boina Manipur COVID-19 na lehan khidaba miyoi masingsi Sanipan ga humfu ga humda shure aduga haukiba pung kun ga mari esi da miyoi sawga ga maudraga nithoi COVID-19 gi naba pharaktuna discharge tawkhre amasum apun boina Manipur COVID-19 positive oikraba miyoi singsi miyoi lising yang khai ga humdoi ga satruka maudrani amasum apun boina naba phagraba negative oikraba miyoi masingna miyoi lising nifu ga humdoi ga satret ga humdraga mapane aduga hauji hauji nahanduna lairiba active case oina lairiba miyoi masingsina miyoi lising mapan ga supnagi nifu ga nipane aduga state chi go riba recovery rate china 81.54% lairi hanas phungdorakli amasum haukiba pung kunga mari asida apun ma D type oxygen cylinder samapan ga kunga nipan amasum B type oxygen cylinder samri ga tara khena ba Manipur health facility singda phangan khre haines pali aduga latest information amagi matung ina apun ba state asigi vaccinated tokhiba miyoi masingsi lakh mariga lising ahum ga satru ka humdra ga tari ni haina Dr. Khoirom Sasikumar Mangang additional director and spokesperson Health Department Manipur no khuyek piduna thadorakpa press release asina mek singna pali atopa paw manamo CM gi pauktak matung ina education minister na class 10 amadi 12 ki exam gi matangda stakeholders singa unakhre Manipur gi Chief Minister N Biren gi pauktak matung ina COVID-19 na maram oiduna bosem amadi kosem na lawba class 10 amasung 12 exam sing pangthok pangamdana lairiba sigi matangda ngasi education minister S Rajena share lauduna Manipur gi tuan ba stakeholders single loinana mifam ama SSA gi conference hall pangthokre haina paw amana hairi paw sina hai mifam aduda bosem amadi kosem gi chairman secretary amadi controller yauna education department gi director na singbo official singchu saru yakhi stakeholders singi maikedi gi mahairoi loop sing haibadi MSU Desam KSA su MSF ansamna sinbaga loinana All Manipur Recognized Private School Welfare Association United Association of Recognized School of Manipur amadi AMSGO gi mihu chingchu saru yakhi ngasi khana kibasing ngasi laingak thambaga loinana exam pangthokpa natraga na pangthokta laingak na warep lawraba yai haidena su paw amana makhata na phungdorakli Amaromda Green Manipur Mission gi Valentina na miyamda appeal torakli hayeng pangthokadoriba World Environment Day da mipung khudimang isa gi yumda u pambi amamam thaminasi COVID-19 na maram oiduna mi punba yadriba sigi yenglaga hayeng pangthokadoriba World Environment Day gi tharom asi mipung khudimang isa gi yumda u pambi amamam thaminaduna pangthokminasi haina Chief Minister gi Green Manipur Mission gi brand ambassador Valentina Elangbamna miyamda appeal torakli hiramsigi mari leina Valentina Elangbamna thadorakpa video release amada mahana hai malemgi mafam kyara pangthokna bagum Manipur ri sei khudingi World Environment Day gi tharom asi miyoi lising kayana saruk yaduna paksana pangthoktuna lakli
अदुबो सैसी गोइनदी हौजिक स्टेट असिदा ओइरिबो कोविड-19 की फिबम असिदा म्याम पुन्ना थौरम असी पांथोकपा हाइबसी लैना असी हेना पाक्सना संदोरनबगी मरम अमोइगनी मरम असिना हयेंगी थौरम असी मणिपुर की म्यामना इसा इसागी युमदा उ पांबी अममम थाबिदुना लाइंगाना कोविड की पीरिबे SOP सिंग असी गाना थौरम असी पांथोकमिनासी हाइखेना पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली अतोपा पाव अमनमो कोविड वैक्सीन लेमना कापीनबा कांग्रेसना गवर्नर मेमोरेंडम पिसिनख्रे मणिपुर की हानगी CM ओइरंबा CLP लीडर ओ इवोबिना लुसिंगदुना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मेंबर्स इन इंडिया की मियाम वैक्सीन फ्री द कापनबा अमदी नोंगमदा वैक्सीन करोड़ अमा कापीनबा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुलादा ngasi मेमोरेंडम पिसिनख्रे मेमोरेंडम अदुदा पल्लिबदी कोविड-19 मरम ओइरगा इंडिया की इमुंग खुदिंगमक अंगकप फंगना अवाबा मयोक्नरे हौजिक फावबद इंडिया की मियोय करोड़ 4.45 तमक वैक्सीन डोज अनिमक कापथोखरे ngasi अपुनबा मिसिंगी सारा 3.17 तमकने होखिबा नुमित चामगा कुंथ्रागा मरी असिदा वैक्सीनेशन कापगी संसद असि नोंगमना मियोय लाख 13 तमक ओइरी असुमना तौरबदे अखोइगी इंडिया की नहा पुंबा वैक्सीन कापनबा होनाबदा सही अहुम संगनी मवोंग असिदा सथरबदी अखोइगी मियामना करमना अहुमसुबा वेबतगी कन्मंगमगनी हाइनसु पावमना मखाताना पल्ली लोइनना हिदा असि कापनबगिदमक इंडिया लंगाकना ममल सुलेबली अदुबो यूनियन गवर्नमेंट इंडिया की मिपुंग खुदिमक्ता वैक्सीन कापनबा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगमदी स्टेट खुदिमक्ता वैक्सीन लेमना फंगनबगी मथौ तारे मियामबु कनबगी अमता ngairab उपायदी सही असिगी डिसेंबर की सजत कुंथ्रागा मथै फावबगी मनुंगदा सही 19 की मथक की मियोय खुदिमक वैक्सीन कापथोकपा असिनी हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली अतोप पावमनम खेत्रिगाव की युमथोंग खुदिंग चाना थकनब पोलमसिंग हैथबा हौरगनी केंद्र की मियाम अवाटपा अमतले हेलोय शेख नुरुल हासन कोविड मरम ओइदुना थबक सुबो नोंबा चटपा यादबा मपान थोकपा यादबना मरम ओइरदुना हा का लौनरब खेत्रिगाव केंद्र की युमथोंग लिसिंग तरागा मरिगा सौंगादा चाना थकनब पोलमसिंग हैथदुना येंथोकपा हौरगनी आइना हेक लैरिबा मखैदि केंद्र असिगी मियाम अवाटपा अमता लेहेलोय हाइना लाकदोरिबा कुमजा इंग्लिसिंगनी कुनगनिथोयगी अंगनबा सरुक्ता पांगथोकदोरिबा मणिपुर विधान सभा मिखलदा कैंडिडेट ओइना सुंथोकदोरिबा शेख नुरुल हासन फोंदोखरे मांगना मखाताना हाय पोलमसिंग असि ngasiदगी येंथोकपा हौखिबगा लोइनाना केंद्र असिगी युमथोंग खुदिंगदा फंगननबा थौरांग पुनमक्सु सेम साबा लोइरे ngasiदगी येंथोकपा हौखरबा पोलमसिंग अदुदी सेंग केजी 10 आलू केजी अमा तिलहौ केजी अमा थुम किलो मखाई पैकेट्स अमा चानबा थाव लीटर मखाई अमा हवाई किलो मखाई अमममनि हारिबा पोलमसिंग असि ngasiदगी तांकक नाइना लेंगाकी SOP ngakna तोंगान तोंगानबा पोलिंग स्टेशन सिंगदा हौननबा सेम साबा लोइरे लोइनना मलेमगी ओइरिबा लैना लैसत असि अथुबा मतमदा मुटखिबा ओइरसनु मसीद नतना केंद्र असिगिदमक एहाकना सबसाना लेबली लोइनना केंद्र असि मिपाल तांगदना वाता पादबा आसान मिनाई नाइदबा खेत्रिगाव केंद्र अमा सेमबदा अखोइ पुन्ना सरुक यामिनरसी हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली लोइसलकोइना तेंदकपा पाव मन गाड़ी हुरानबा अमा जेलदा थाजिनख्रे ngarang numidang Imphal West commando team amana Langol view mamangdagi Honda Activa huranba nupa ama pharaba miyoy adugi maming MD Nawaz Sharif Saikungataru apokpa laikhidraba MD Kasiruddin Elias Basiruddin kawi Thawal district ki sangai yumphamdagini pharaba miyoy asi mari lenaba court puthoklaba matungna ngasi jela thajinkhre hainasu pausna makhatana pale dugi mam ngasi goinadi matang sa lusinjarage masum pathok sa khibda soikiba lan kibi yours mam ngakpigani and thank you.